Hanin kasngi kata haka khat pra tarik ubnai September 2024 haka jing perlong jong ka Awaken India Movement na Meghalaya State Unit hanong ba shlong kabala sedang na doga por shipho beje menstep kaba kene ka kenhun wat hapdeng ka jing jur jong uslam kala yaj bej sekmat ban penlong ya kene ka jing yalang ya kene ka jing yalang la penlong hajayao lumpelon jing thang breu Kaseng Awaken India Movement Meghalaya State Unit kala penlong ya kene ke jingyalang badru da ke bara plakan halor kanong rim ke baka sorkar ke jupen bor na ke por syakapor ya ki ba baki de ban ya ketika ke banyada na ke jingpang COVID-19 wat haba ki babun ki ba kim mon satya ban ya kene ketika jingyada Ki nongkran hakene ke jingyalang ki laong ru baki ba kim yo ban im laj luj bat bakin jit ila kamon lajong namar la shu penlong da ki babun ki kendon la da ki ba kim tre ban pedang ya kene ketika ya da COVID-19 ki laong ru ba kede ko hok jung ba bat kam de ban long ke basya penbor hano re hano namar kene ka wan ra shibun kir kom perkhat ha ke jingim ka paman la kasngi makani kasngi kede ko worldwide rally Kapan yo, ya kapan persau, kapan yo, kapan perpau, sekapan tay. Ya kata kejinglong lain Kapan penkop ini, jaka constitution sokari India. Ya kata kejinglong lain mengin im lain mengin keren lain mengin jin lain Ya ki belong kaman lain na kapan ta, jong way ko way, long song, jong kari. Pada kiway pat kibenta, jong ka penting bolokoi. Ani kapor ngai kublai pada peneng ni kejing slap. Jo kabreng ko ba don na preng usla kun rei don tui ki samla kilong ki kilong pa iso ko ben ni tip scam ba ki buon ba ki ba support buon ba ki sa yo ya ko buon ru ki ba support na ki ying ba ta kamoro support maringi scam ru kani galong renti bang nangyan man kaski man kapor ba kapor jing dom ni no maila kapor jing sai kani ban jok kene ke jile apne ka bor jing dom ban ka bor jing shai nimar tadao hani ka bor komno mi kmat komo amali jo 17 north long constituency manong suwon ka banong no mi kmat jong constituency manong ka bor ka bang haban phong ladi ka mensim kum kiseng balang adong ka bor ka bang haban phong ladi ya ka mensim kum muleno na ka banta banyada ya kari ba ka jat baliu ba khamtam ya ki pating ki banangwan Nagwaban penpau lang ni kapor Akamat jompi Kajik temu ke jongi kalau kapasay Kamday pangiwan ang ni Manginle persya ita ka vaksin Ngem kuwa gan ya keren Ya taga vaksin Namar bantang ngem ya keren su COVID-19 Na ya keren ba taga vaksin Adon kajik ma Dada kaya ilong akan ikarokom Ini ba ay vaksin Bari ba may vaksin kan ki katma Manoban simpat jigit kli. Kibadon ang kabor, kila sukalalong tangkin ng kongo, ban skem kasuki, jongki, kum kamaladi. Ningong tang skimtir, manong beriu biyay siya, manong beriu biyay ne, manangay skem na kamon jong blay, blay mi isingay, barkipor, joki singi, jok election ko barsawan, jok tayo sinam arjar arpulay, ni skem blay say kambun, kita kiriu idri. Kibadon siya kamansim lan nali kibadon kamansim jikir kli kibadon kamansim bijing ijingay begini yo banya keren banya tai ban thau ki an banya da khamtam ya ni kom kapateng manta bade kapateng manawan kidan bakwa ban apply ni kim sem yo namar bakim sem na sim ni ka vaksin ngai respected chief minister upansan apo ka floor of the house na bakidon kita kiba apply kapala to ang to with clear order but all interested candidates are requested to produce the vaccine professional certificate the vaccination professional certificate sakai ipakin subo mga bakal ay vaccine kanut sa apply to bakam na hikay school you can fool some of the people some of the time but not all the people all the time. Stop fooling people. Stop taking people for a ride. Tapi suatu bersih ke vaksin ship. Tapi suatu nakam bersih vaksin, nakam bersih. Panunggan balak penbor menunggu ya ke hok ke jompi. Ya ke jik lain tu bersih ke jompi. Panunggan balak pan penbor.
menumlan bala. Mana ko ban kan da bashay. Mana mesti pipi. Kermen mau blay nombor thau. Un sei ye kiriu idri, kiriu lan la dia. Kiriu ijgai, ke election ki banwan. Ban gen kli lu ye ki paro. Ki ko pelong ke dau. Ban pelong ye ki bersih service berupa gen club. Komuniki po. Ban ngapa yang ni message. Sabaro lagi degi noi kai, lagi degi nom tri sarkar. Lagi degi kena school. Bawar ki khod ki jongaru. Dara ki penbor. Ya kabar sih kita vaksin dari bandu ke sekolah ru ha bandu yang jing nang jing start nomor yang yo yang jing kot yang yo yang jing im apa kapat poi ke por yang ya anta agak tak jing lelpi ke jongi kapor kan sawa nomor kapor kan dawa ya kabak kentin ke bom bakam bansi kan thong ya kasat nasusi bakom no mikmat na ban keren kentin leban am si me pi gum kipai ba nimli ban sha penting ko tempat menen kasih lakem yo way bakarting Jones lamari udah bakren bet ya kecil sisa beko udah bakren ya kecil sisa beko ring 4 tip ke gabadon selandet balik kan sanu kira ke kecil temu juga sarkar ke kecil temu juga polis ngiru ginum kiba public hikmat ginum kiba yotia lagi ne pek gor amar kecil le menta ada kecil le apreng kecil dong ban kecil syai Ganong takan ni kawai kat siapa pidon naik pecu nak dia kamon naik pecu pidon sangut naik pomut kita teriak panai vaksin di pom teriak panai vaksin dengan orang pitang ni kawai ada kajing tik lem jopi kam syak pan ai nai ai ngin pek ke sarkar kanut ban bek kam sarkar kanut ban bek kam kanut ban terminate dia pi nak kam kanut bahkan penduk tulok jongpi atau kanut ban bek ki kun nanti ki kena school nanti ki kena college bagi teriak panai ke vaksin ini apa? Kata kapor kan poi. Buat ada kerja. Kaya ke pasal dia. Ini hafal kena dari sarkar.